Benečani so najprej zgradili globoke jarke in dobrih 10 metrov visoka obzidja, ki so zagotavljali, da takratni domet topov mestu ni prišel do živega. Kasneje so na zunanji strani dodali 9 novih trikotnih utrdb. Napoleon pa jih je dal dograditi še 9. Šele pogled iz zraka razkrije zmagovito obliko. Načrt 9-krake zvezde beneških arhitektov, ki so jo kasneje dodali še 18 špic, je bil nepremagljiv. Le armi da fuoco, ormai così importanti come i cannoni per esempio, avevano distrutto l'idea delle fortificazioni medievali con i muri alti, perché cadevano immediatamente. Perciò la parte stellare con grossi terrapieni era diventato il modello italiano imperante. Vsak krak je kril drugega, obzidja pa so bila med seboj povezana z rovi. Z mogočnim vojaškim mestom je Beneška republika želela utrditi svoj položaj v Furlaniji, ustaviti turške vpade ter habsburški pohlep. Več kot 3 kilometre dolgo zvezdato obzidje ima le 3 vrat, ki so jih v času Beneške republike zvečer zaprli in zjutrom ponovno odprli. Vhodne poti vodijo naravnost na šesterokotni trg. Palače, ki ga obdajajo, in stolnica so nekoč predstavljali civilno, vojaško in cerkveno oblast. Mesto bi lahko nudilo zatočišče celotni beneški vojski, a ni bilo nikoli resnično napadeno. S širšim ozemljem je prešlo pod Napoleonovo Francijo, nato Avstrijo in leta 1866 kraljevino Italijo. Vojska, ki je vselej predstavljala večino prebivalstva, je mesto zapustila šele po padcu železne zavese. Z bogato kulturno dediščino danes stavijo na turizem, povezavo s Čedadom in Oglejem. L'obiettivo che abbiamo anche nei confronti della regione è di far cambiare politica turistica per attrarre un turismo culturale che può far crescere le 3 città, ma può far crescere anche il territorio, anche quelle che sono le attività enogastronomiche e artigianali di questo territorio, che va da Cividale fino a Grado. Palmanova je razglašena za nacionalni spomenik. V sodelovanju z 8 drugimi mesti na Hrvaškem in v Črni gori, ki so v času Beneške republike bila vojaške utrdbe, se potegujejo tudi za zaščito UNESCO. Letno jih obišče okoli 20.000 ljudi, ki jim nudijo tudi zanimivo paleto dogodkov. La Pasquetta sul Bastioni, iniziata l'anno scorso e quest'anno si riproporrà in concomitanza anche con un'altra iniziativa a carattere regionale che è la Maratona UNESCO, cioè una maratona che si costruisce proprio con la distanza della vera maratona tra Aquileia, Palmanova e Cividale. Okoli Palmanovine zvezde se lahko podate peš, s kolesom ali celo konjsko vprego. Nenavadno doživetje ponuja raziskovanje podzemnih rovov, dogajanje v mestu pa predvsem v toplejših mesecih obogatijo številni kulturni dogodki.